Da je ovo 12. sajam profesionalne orijentacije koji organizujemo u saradnji sa Nacionalnom službom zapošljavanja. Osmacima bih poželeo naravno puno sreće na prijemnom ispitu i na završnim ispitima. Imate vremena da odaberete školu gdje ćete nastaviti školovanje. Vodite računa pri tome da izaberete zaista nešto što volite, jer je vrlo bitno da volite ono što radite i ono čime ćete se baviti celog života. Još jednom pozdravljam sve prisutne i naglasio bih samo da konkurs za školsku 2018-19 još nije objavljen, da će biti vjerovatno promjena, nadamo se, što se tiče ekonomske škole, srednje stručne škole i gimnazije. Puno toga nude naše škole, sve su dobre i imajte na umu da u svakoj školi mora da se uči. Puno sreće i hvala. Dobar dan, dragi učenici, poštovani prijatelji. Vidim da ovde roditelja nema, a baš je bilo potrebno da budu i oni. Izražavam zadovoljstvo što već dugo godina održavamo ovu manifestaciju, već je tradicija i postaje primjer dobre prakse za ostale gradove u Republici Srbiji. Nadam se da će svima zainteresovanim da pomogne u odabiru svog budućeg nekog zanimanja i doškolovanja i u tom smeru ja svima želim puno uspeha, a kolege i sve ostale prisutne pozdravljam. Hvala. Poželeo bih pred svega predstavnicima škola i naravno starijim, mlađim tinejdžerima koji su došli ovde da se informišu o svom budućem zanimanju, odnosno profilu koji žele da upišu. Poručio bih im da je ovo jedna tačka gde praktično postaju zreli ljudi jer praktično odlučuju o svojoj sudbini sutra, o zanimanju i o svom životu. Dakle, dragi osnovci, vodite računa, razmišljajte puno, šta ćete upisati, šta su vaše želje, šta su vaše interesovanja. Takođe, vodite računa ukoliko želite da u narednom periodu upisujete neki fakultet koju ćete školu upisati, a ja se nadam da će naredne godine kada stupi zakon o dualnom obrazovanju da bude mnogo bolje i da bude, što se tiče škola, da bude mnogo fleksibilniji i da će pratiti trendove na tržištu rada, da ne bi proizvodili nezaposlena lica nakon završenog formalnog obrazovanja. Dakle, srećan rad svima i uživajte.